Ikaze kuri BBC Gahuza ndi mu mujyi wa Kigali mu gace ka Gikondo ahakunze guteranira abafana benshi abakunzi b'ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abanyekongo batuye hano mu Rwanda. Turarebera hamwe rero ikipe ya Kongo izajya mu gikombe cy'isi. Yabonye itike bitoroshye kuko yashoboye gukuramo Cameroon, ishobora gukuramo Nigeria ndetse mu mikino y'akamaramaka isezerera ikipe ya Jamaica. Turareba rero amahirwe ya Kongo. Kongo ifite amahirwe angana iki muri iyi mikino y'igikombe cy'isi? Ese ishobora kuba yazarenga imikino mu matsinda ikajya mu mikino yo gukuranwamo? Twageze ku Jamaica twavuze fimbo nagore bugarukira muri Afrika gusa gomba ko komeza naniyo mpamvu twakomeza naniyo mpamvu twese twakomeza tukavuga n'aba Jamaica Amerika kule nago mutoresha umupira. Esa nicyo fimbo bivuga? Fimbo shikote, donc buri muntu tugomba kuhura ni shikote. Yego tugiye gukina na ekipe nziza Portugal niyo turi gutangirana nayo mukino wacu wa mbere na kikombe cy'isi nabo bafite kuvuga ngo bazatukanga uko barikifite oya. 1974 ntabwo nari nakavutse, ndashaka na papa wanjye arafite imyaka mike ishoboka, ariko ubu ngubu noneho natwe tubonye igikombe cy'isi tugiye kuzirebera mu maso yacu tukareba ibyabaye ku buryo n'abana bacu dushobora kuzababwira ati natwe twarebye igikombe cy'isi kiradushimisha. Abakinnyi bari barimo, umutoza watujyanyeho Sébastien Desabre mu Faransa yari yasezeranyije igihugu cyose ku buryo byibusa amatsinda dufite icyizere yuko tuzayarenga. Match ya mbere dufite na Portugal twizeye ko tugomba kuzayitsinda. Ifite abakinnyi beza bakina mu mashampiyona meza mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Espagne, mu Biligi, mu Budagi. Ifite ekipe nziza cyane, ifite defense ya mbere hano muri Afrika, hanyuma ngakurikiza mediane. Kongo ifite mediane nziza ikomeye cyane kandi ifite n'impande zikora cyane. Twizeye ikipe yacu ko kuba yaramaze kubona qualification nabyo ntabwo ari mu byoroshye. Hari amakipe menshi cyane ari muri Afrika atigeze abona iyo qualification, ariko Kongo ikaba yaramaze kubona qualification. Bikari bimwe mu bintu bituma twizera yuko tuzagera kure pe. Ikindi kandi justice de Dieu iyana, iyo ni slogan tugenderaho cyane, twahawe na kapitene wacu ariwe Chancel Mbemba uti justice de Dieu iyana. Merci beaucoup. Twaguraga umunimero 10 usa nkaho ari kipera imipira yo ku mande, ya mipira yose bajya bakora amasantre bameshake cyangwa bazamurira abataka kabura, ariko dufite icyizere cy'uko bo bita Mayulu wo muri PSG naza iyo mipira tuzayikina neza kandi bizaduhira no ku mukino wa mbere. Ni umukinnyi watsinze Arsenal, ni umukinnyi watsinze Barca, ni umukinnyi watanze assist nyinshi cyane mu mikino mpuzamahanga ya Champions League, igaragaza ubushobozi afite ku buryo nta kipe dushobora kwantama tumufite ngo tubure icyo twamara mu gutaha izamu. Cya gikombe tugomba kuzagera muri 8e de finale, byaba nangombwa n'igikombe tukagitwara. Ariko ntibisiba amateka yuko Kongo yigeze gutsindwa ibitego 14 mu mikino 3 y'igikombe cy'isi hashize imyaka 52. Ndagusura mu ijambo Pepe wo muri Portugal yavuze ngo umudefenseur wa mbere yabonye ubaho ku isi ni Chancel Mbemba. Ntabwo ari wa mudefenseur ngo uvuga ngo ngiye gutsinda mbishaka ngo ngiye gutsinda ngo utsinde. Wapi utsinda ahubwo uyakuretse kutsinda. Kuva hano igikondo murabibona rero yuko abafana b'ikipe ya Kongo Kinshasa bafite icyizere gikomeye cy'uko ibintu bitazaba nk'uko byagenze mu 1974 mu Budage bw'uburengerazuba, ubwo Kongo mu mikino 3 yatsindwaga ibitego byose hamwe 14. Ubu rero Kongo ikaba ifite icyizere cy'uko mu gikombe cy'isi izitwara neza ihereye ku mukino ngo wa Portugal.